Šiaulių universiteto bibliotekoje atidaryta paroda iš Latvijos universiteto akademinės bibliotekos kolekcijos. Joje eksponuojami 18 amžiaus pabaigoje, 20 amžiaus pradžioje Rygoje gyvenusio vokiečių kilmės mokytojo, kraštotyrininko Johano Kristopo Brocės piešiniai. Ši paroda, apkeliavusi daugelį Europos šalių, pirmą kartą eksponuojama Lietuvoje. Brocė rinko istorinius duomenis ir piešė tai, kas jam atrodė reikšminga, o piešinius papildydavo išsamiais aprašymais. Daugelis to meto objektų laikui bėgant sunyko arba buvo sunaikinti, bet informacija apie juos liko išsaugota Brocės piešiniuose ir aprašymuose. Beje, Latvijos universiteto akademinės bibliotekos darbuotojai tarp Brocės piešinių rado ir 4 Rygoje gyvenusių lietuvių portretus. Parodos atidarymo proga Šiaulių universitete lankėsi Latvijos Respublikos ambasadorius Lietuvoje. Aukštas svečias į susirinkusius kreipėsi lietuviškai. Labadiena visiems. Your Lithuanian is almost perfect. No. It was from paper. I am first time here in Šiauliai. Very nice city. Impressive. This exhibition is a very good example for our cooperation between our countries, between our universities, from our side, from embassy side. We are happy about. Universiteto biblioteka su unikalią parodą atvežusiais kolegomis iš Latvijos draugauja jau seniai. Mes tikrai jau 10 metų bendraujam su akademinė Latvijos biblioteka. Ir pas juos važiuojam, jie pas mus važiuoja, rengiame bendrus seminarus, galvojame apie bendrus projektus ir jie pasiūlė per mūsų bibliotekos atidarymą čia prieš porą metų. Ilgai ruošėsi, nes jų biblioteka buvo organizuota ir prijungta prie Latvijos universiteto. Mokslo akademijos biblioteka prijungta prie Latvijos universiteto. Dabar jie turi užtat ir sakė 2 bibliotekas. Tai jie tiesiog išpildė savo pažadą duotą per mūsу библиотекos atidarymą. Тогда, когда открыли это здание, я сказала, что обязательно мы что-то покажем из выставок. И сегодня этот день, когда наша выставка была в разных странах Европы, и мы даже назвали такой проект «Йохан Кристоп Броце путешествует по современной Европе». Brocės piešinių originalai saugomi Latvijos universiteto bibliotekoje, bet skaitmeninius jų atvaizdus galima pamatyti apsilankius bibliotekos internetinėje svetainėje. Мы очень рады, что они сохранились, потому что они очень уникальные. Они цветные и имеют очень большое значение для исследования Прибалтики, городов. Эту коллекцию смотрят и историки, и краеведы, и исследователи разных костюмов и гербов. Так что мы очень рады, что вы хотя бы посмотрите какую-то небольшую часть из этой коллекции, потому что вообще коллекции 3000 рисунков. Pasak Latvijos universiteto prorektoriaus, Šiaulių universitetas artimiausias Rygoje įsikūrusio Latvijos universiteto užsienio kaimynas ir ne tik geografiškai. Сотрудничество между нашими университетами это уже имеет давние корни. Многие коллеги выступают из Латвийского университета на конференциях здесь. И есть обмен литературой между библиотеками. Мы также являемся партнерами Балтийского академического, сети университетов. Так что это просто продолжение нашего сотрудничества. Pasinaudojame progą pašnekovo paklausti, kokiais rūpesčiais šiandien gyvena Latvijos universitetai. Миссия университетов развиваться, конечно, есть и трудности развития, особенно в данной экономической ситуации. Есть дискуссии в Латвии также, сколько надо иметь университетов в стране. В данный момент у нас 6 университетов, и 3 из них находятся в Риге, другие в Jelgavi, Daugavpilsī,
Лиепае. Но я думаю, эта дискуссия пойдет и на пользу. Важно ведь не число, а важно вообще качество. Я думаю, на университете и внутри страны, и за границей должны просто сотрудничать, то есть на уровне преподавателей, студентов. То есть мы одно академическое сообщество, одна академическая семья.